Dr. Brian Katonera omushaho w'amaino nahiga abantu kukyebeza amaino bakatunga obujanjabi bakagumana amaino gaabo bitu kutarikwija kyererezi obumwe bakahendera bagabihiremu. Nkikutambira ebizibu nangashi complications ezikuza kwija ekyokubukankenke ekyokureeberamu waza akaroba omushaho akakureebamu akashanga oine eriino riine akahengere kagufu naza kukozya akahengere ako akasimintingi. Ogu nagumiza mwagira ngu omuntu yija arwaire obumwe nikimutwarira obwire kukira n'obumwe atamu sente nyingi. Hati omuntu yija yasaasire treatment ye neeba complicated nanga neyongera kuguma. Omuntu yija nashasha treatment ye ekyokubanza niza kutwara obwire buringo katugire ngu twagendana na ekirungi nkarutuka na treatment nekutwara obwire buringo treatment omurwaire nekumukostinga sente nyingi. Obwahati Dr. Brian Katonera nashobora ngu biine obuzibu obubakushanga aho abantu batakukyebeza amaino kandi amaino amingi obwahati gaba giine ebihengyere ekyobusaasi n'abaana bato nibarwara amaino. Obwire obwito obu the challenges ezitwine ekyokubanza abantu tibakumanya ebintu ebizibu bikwatine amaino. We need people like you Tayari West kweyongera kushomesa abantu ekikwatine amaino. Ekyakabiri challenge yitwine hatebirebe amaino gagenzere gazamu ebihengere munonga abantu marwara amaino. Abantu biine kweza amaino gaabo obutosha okwerinda kurya ebirikunurira munonga kandi biine kukyebeza okurinda amaino gaabo ahu yarabura abantu obutakozesa amaino gaabo okwigura amacupa. Okwenda kugira akanwa kahurire katiine shonga nikyo tukora nange tutashemera kuba tukora. Ekitushembe kuba tukora ekyokubanza n'okweza amaino. Kweza amaino akasheshe na n'omwazo. At least waiza kurya arabyamu amaizi. Okweza amaino okwo oine okureebeka mwine brush etagumire brush mwine kushemerera kandi oine okuba otiireho omubazi gw'amaino. Bamwe ahabija kukyebeza amaino abutwagambaho nabo bayoreka ngu obumwe tibakukyebeza amaino kugira ngu baba batakushasha kandi abamwe nibaba batiine sente z'okukyebeza. Obwire obwinkizire kuba nigenda kuza kukyebeza amaino kumwana twena yinkusa bakushaba esente nyingi kweneza kunabona omuranga kugira ngu all day batwire hand free access ha dental clinic nanyine kwija kugira ngu banyoze amaino ningasha endwara eziba barwire abingi nibeganya sente na sente kuba nyingi amanya ngu kuza kurakuriza sente ziba nyingi. Ekiro kya World Oral Health Day omwaka ogu ekiri aha mutwe gw'akanwa karungi amagara marungi kigendereire kumanyisa abantu okuguma nibakyebeza amaino okurinda akanwa kaabo n'okutunga obujanjabi obutosha. Ndi Olivia Kamsime abwa Tayari West omuri Mbara.